omurubiri okubwatya nigwo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Manchio murigirirwa gikaseni kya Ndizi TV na mugwansubu mugusimba kwa rena so murobero boko menya okuyenyero no murobero nabo tambe atogosemi wa make goro yo kumenya buyake bochene na kitokorenda emibiri yaito na wetanga kurwa samaroire na bageme chando ye kinyencho au nari twere rero ndo atomugeni gaiga uyoro munyagetari okurigeria mangana ya maino mono neto chukwanire goro yo bochene bwo munwa na boigo obochene bwa maino anatumanyine na kitwenda kurende emibiri yaito ndo gutwarara maroire na manga gocha asomo amaino mutwarale mechando au kurindiri turego se mutura mange igoro buna na kitwente kurenda obochenu bwemenu yaito nabo igo amaina ito na kitwenete ko yarenda eriyo wetanga kurasokonyora emechando au igo no mwachimuri ko kwari no beko gusanga monentwe ero tobe togo semiwa amange kenmo kunyero na sesemo ya Facebook nabo gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube otonyore wetera Ndizi TV News no murobero ko tetwa sore na nche Evelyn Osero asichinga kechiganda ite komo mugeni withuria rero libagaria bene eyabega gutumanyere ningo kaya gotoka eriyo tobe tokogenda gusanga mange karibu sana mugeni nabo kumanyu mwanchi umurigereria tari au nane nengai gosenkai ya ture mwanju umurigereria no gukwana kurukunga kale kundieki no manyitari wa maino otoka asekirine kere ase Ampera building Ampera building era se street ya Kisumu highway barabara na building ya Old Tower ikini giane mpeko runga Elephant Dental. Elephant Dental is a group of clinics, yani group church clinic in Kenya. Now in Kisii Elephant Dental area in the building Ampera building na yotoka. Asante sana ndi karibu asomurubiro yega iyo tobe ogosemya manki guro yoko chenu gumunwa kitogo chaka kigimante tora tumanyento maite omunwa kero muntu omonda kuigo munwa angete no muno yo gosaiga tamaitinkie gotoka somuntu te yango mito kiri bigo toka somuntu kitwate na rituaro ka oro gosema ase omunwa wa Kenyagitari omunwa tokonyoka na oral cavity. Yes. Ibono no rumunwa na enda so munwa gago ntubwate ebintu birime bari ntubwata maino ntubwata urumeme ntubwate ebintu boko ke roof nefro yani ibune nyombere ego twara asobota chainze na igorase mumegeto no munwa ntubwate efro yaye ne roof yere roof parent therefore as a rumero babe then from the sides nora twari nyasi the cheeks yeah then the lips from buna wano morango wenyomba asomo ndo the lips then that's the complete of the oral cavity omo ngenyomba yeah obwate ebindo bodo bile imase nyombeyo no rumeme na maino kero kende no tomanyake mechando kieri egotoka somunu gosema gwaire kiaria gotoka somunu etoke na maino etoke no romeme ntubwate amarui amange yufaria guchangia akotoka somunu togo chakira na samaino mecharia somunu ngentokera orene compose na maino ntubwate abantu ba complain of chingo cavities chingoro jigotoka samaino monta complain watengo binori kumoroma then ntubwate ulcers yani amote abutoka soft tissue like as cheeks then ntubwate amarwere yorumeme mostly okonyora wa affect yorumeme or trash para nyoroke lakini ari semen asomonu bwe Kenyagitari tubwate leukoplakia na erythroplakia okoiwa baguseba dana ke mwa omondo yabwate umurubwere bw'omuntu umurabu uyo aseke Kenyagitari tokunyanga leukoplakia umuntu ndatanga umwana usomonda bwate uburwere bw'orumeme umubayiri
Ungaliyo ko ngeri to break ya. Yeah, so na other issues like cancer. We have several cancers chimenwa. So asomonwa tubwata mabera mangu. Buna abanyagitari ba maino tugushugulikira. Apart from maino gwateka chingoro twarwaria na ende bintu binde mbiro binge abantu batakere kumanya. Daktari muchiro twerera ob marwira yo bomase obomo na kibo koko na kyose kibogo cyane na kiboko bwenwa akuri ndete turamanya twataire muno oro meme na maino egasi yaye ningi asumuna. Ndachakira basically abantu bara understand amaino tubwata amaino arakabere asomonto to sase lifespan y'umuntu amaino arakabere tubwata amaino yo bwana akor ku milk teeth and tubwata amaino yo wangaba nene akor ku nga permanent teeth mwana amaino ya milk teeth mwana garamelire abantu batakere kumanya mwana agotwara milk teeth yo sari akor ku deciduous akoba amaino 20 mwana agotwara na yakomera ku myake emeti isita pake myake ibiri amanya kwa bamunu kuri myake yibere pake myaka 15 au 12 wikera that's the maximum ye myaka mwana utwara amaino ya bwana then from there muntu omera amaino yale permanent wana koba and then lifespan myaka ya yonsi asobo imara yorega ko bese bono asa maino tubwate meja tubwate muchando omonene kabisa oyoko cavities chinkoro mutawate ka chinkoro asa maino na ibyo usually bikoretwa na chindagera. Daktari Faraj wikaga wena takora tumanya function ya maino. Oh yeah. Yes. Asomonwa the functions one like maino igasi yaye ya maino ne yinde abantu barotanga maina araso gutakuna. Yeah, that's the major thing gutakuna. But then you do that maino to smile ja. Another function ya maino no ko mero mondo smile and beauty or rekana. Yes. Another function no kwa speech. When you do that maino to kwa na manto hivi. So maino ko assist yale in speech. Yeah, and then you remember Mararu one logate function yoko kwana robo rumonto express kwana then robo rumonto after takune ndagera ruamera no without your momento konya komera ndagera. Yes. Yeah. Abona kirokende amarwira yega kwaba ko kwanera minto kimono gwata utumanya bindo kibiko birare bibire rumonto konyora amarwira yega amarwira ya yumonwa usi amaino trate beskari ago cha ekero origin yani usafi ya yumonwa itakorera ibya buna tumanyete obochenu bw'umubiri n'umunwa noro takero ko obochenu kuna mubiri gwense okorero. Yes. Onye doikorendo umuntu unorarende mubirandos ose buno wesibya naro muchando bakobe kuna bono mundara komble na bwate skin borweri bweri bezisangwa n'umuntu noro bwata mu amarwira n'amarwira yakoretwa ekeratarindi umuntu utarende utayosibiwa. Yeah. Wano tubata amarwira mangi. Na kirokende bintu mbiro na chindagera bile yero umuntu gutware michando yega ya marwira. Exactly, yeah. Chindagera nowadays una wana to call this processed sugars. Sukari ejiko factory. Jibuate usually jibuate bwerende jinke ako kosne the majority the processed sugar nere kosi ya amaina sarika. Sukari itenindi na all of these are foods, the candy sugars, the candy foods, the chunky foods don't work. Usually when you're chico sticky as a maino at the end of the day omonto atarende ti amaino atabura tetuya when you're ready to muchando as a maino. Yeah. Bona kirokenda bana baiga gwate ba kero mwana ukina koro meeting sitambaka emyaka 13 ngo abata maina koro kwa milk teeth. Creo que nada más van a para uno tú ahora vale hace maina ya bo que te tara va strong y mono na ya banda vale ne ko tú ahora me chando.
agutwari muchana mono abana kwanza una wate be maino trava strong mineralization ya maino it goes ngora buno moda kanya ukita na maina kula konga. Yes. Nowadays it was challenges asaba na sana abutokora banje ga ya sechikirini wago tawa complete ya maino okonyora maino jumana medle dinaiga mo ngina mosomo akataranya lumbras kwanya le chakiro twarengo mo chakiro twari white spot koreta agatonywa ni cavity so omoraria ngaki nyingi abana tubwate challenges na jirocho tubwenerete gutrain abagina n'abagaka bamanye nakiba kurinda amaino y'abantu Tirokende ti Michael Seme chandi nere kogera kwanyora maino akoruge kwa ngando wate na mwana kera gukina ngakinere wika mainao achaka komerabia okorwa is natural amaine kana te bakutaka 6 months to 2 years to 2.5 years amerire mwana gawe ka 5.5 years amaine nale kuchaka rikuru amangambere at the age of 5.5 amaine yamu ngorwa arabe una meta at 6 months era arule alipreso na permanent so umwana uli from 5 years and above uchake komera maino permanent ngara jagere komera habena ko taken care ali ndu sengejo amaina ya nara komera ajikoba asimiaka ya yons so from the age of 5 brushing is totally different akoba ibena ko ya iko stage da uchake komera maino au chikoba nara so nyati ngakiri ya medike kima tunyarenda salika bwa naenda wayo sengejo tamai du brush naenda ni medike kima tara aden then wateka kunyora chingora samaina yo daisi igone tete kunote mwana ya maina yonsi ya akorugose naro specific akorunainda ambe mwana maina speli ya medike 20 korwa acha ko asipingorwari ayandame so mwana maina aliyabata ya milk 20 dine niyo ligori 10 ton osipia korwa yandame aguchaga koruna bwata order in which ya korwa na uchaga komera na ta order na korwa aru motua amera diria mure unfortunately ndawa twathe ko chabadi ya raisi diria ya mutu akomera ko current na ya magega mora permanent ko chaka chile komera so ta de kina ile case ya koirera muigori tago ko notes na kiri ne ni permanent on singijo achakera na chamera na lipo ona kwa ndio sawa hiyo lakini ile ni tuna mikita ni kama yatori pero moro ya ile sekere manare tu wa mare zo na ile ni Amerika unana wate miaka 6 so birede ya wangi ko tabaye tabia Amerika wate miaka 6 atara ile komi tataki utwale ngo wana nyona urusi ile lino mapema atara ile miaka take yani atara mundu mtomane sengi yake mungu yata manyete na ile video spamane asante sana ndetera ndasumutu mukomosini tokwera na ogendera gutumanya make mwancho mugende munekto ogendera tugutubwake unogendera kuiwa ngo tugendera tegosendwa igoro byobo chenu bomunwa na bwo na tugweta kurenda umunwa ibintu biraso muno munoro mime amaino ni tugwenta ko na tugwendera kurinda ndetera ndasumutu mukomokege kero tokwira nduchibosendwa manga ni kubwaka na morori yega mona gutuka sumunwa nene ase amaino ngo mwancho mugende tugososkara ngira na turasegeka yetari yetamye Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi
mwanchi umurigere nende karatwa ko ro mutumo ko kwarganya sinche abene ntakendere kuigwa manke nakagenda tegosenwa igoro yobo chenu bo mono antu abatogote agwani hi mono age kwirera umuntu anyora obo chenu anyora imechanda sumunoye na mono to amarwaire bono nteto tukumanywa manke igoro ya marwaire yaiga gose daktari atarasoterera marwaire ntetara atumanya kegima daktari netora atumanya amare impindo kirina kyumuntu before tutakwanira marwaire yige baserimo bioro kere ni bibiri go signs and symptoms injiri umundara tuare mi go sina samainaye I feel like ni mwate muchando tigangenda ase nyagetari ndoro no nyagetari omwanjo mategereri signs nechi nyinge mostly abantu bakoige no chinde like now umonda gutwara amanyinga gurumun au chikoligo no musiga usineri toke onyora amanyingaro. Yes. Umuntu ugikonywa amacha makendu oyiwe gento geko sensitivity. Umuntu ugikomera oyiguboro lya komera. Those are naturally the signs and symptoms umuntu awe experience usually. Lakini ubayigino ikichigana takomareta nyayita. Umuntu akuru amanyinga chigams. Umuntu lino kwago chikomye gento gekendu ya oseri komoroma liko muhatia. Umuntu ugikomere gento oyigubororo. Umuntu ugikolige tosne Yesu kali osne yechumvi mororo mono okororase. So majorly those are the few signs and symptoms chikwana takoleta abantu ase nyayitari project waro. Daktari mukwire mega ke bitwa kwanira courses agose bintu biribiko yo umuntu atware micando yiga ya maino kero kina yero na chinga chinyinga abantu bakwana siko biga buna umuntu uyu amaina ya sarikita sinja go tumeka chinya sora go tumeka maru bintu ne numere ro umuntu amaina ya sarikita na ubikoirera. For example umuntu kunywa sigara. Umuntu kunywa sigara abange bari gusubimena. Umuntu kunywa sware bari gusubimona. Apart from utasibia sigara nebwo ata some ingredients chikoro kunga nicotine. Yes. Chitalingia asa maino. Kanyoro umuntu kunywa sigara maina yabo ya mamwamti yabata stains. No yene mira abantu bora banyaba kanya takona ryo karyoka. Binderi mbiri ya asa maino. Yeah. Abano de tanda ya masemo ikase amoreda uto gutata no borere bwa cavity ubumanyikani kumona. Aso borere bwa cavity obori chingora asa maino. Ndete summarize. The process iri ekogera ege to ekogera iri arete ngoro ose cavity ase bino. Ekarumo for example iri ge tuyesukari. Yes. For example iri mugati, iri lindas, iri chapati. Nende ya stick ya serino. Serino buneri ya stick yororo. Kare ya stick yororo na aburash tanye kora. That sugar ase lindasi lo sasu mogani. Asumo nto bwate bacteria. Yes. Those bacteria chire normal. Padeka chanyo sukari chire tan to pia normal chacha the wakati. Chia ton the sugar in the mouth chia form ya acid. One acid ye nere korowa the pH nareta content yani kure ndio munwa mate ya endase pH ya endase ya chaka korod ya maino. In short, that acid form after ya reacted upon through the microorganisms ya form the acid reproductive ego stick ya serino wanyoro montaga terino ngate white spot por monta mainali biyata ikumwate rakini gantu karo kanga karabu anda ukanga karabu is minerals jijira serino checha kirigo dissolve through the acid ya decrease the pH in the mouth ya form that small spot na buka small spot ngabati mechana neos monta ikoma ya complain ngabati and signs and symptoms na ko ba with the time ga spot ya buka tan brown ono mundo yo chaka ko wale ingeto keke brown oseke mo masomo kama tan brown digo te kristi chikurunga aki ena ma decay ona de ya chakri ko gunda Bogo tika naende senyo na still ngara ko bagware na ndo chenye kita na ndo gatika ke kagende mbere yuko nyu ndeke kendu usikia ngore wacha ko sense iko ga ikira soko ruanga aki dentini dike yani re yeri eme ere soft ya vera affected ko baona ya chake ko de challenge mo ta ko nyu ndeke kendu iko samba ya chake ko mo affect sabo tika naende sometimes simbali ba kormere dinde senyo jo tusne chibe so saba ta jetuko na nyitari pen ya chake iko ya ikira se part dike
pain bona nafsi kere pain ya chaka ya mwati ya kenda abantu bandi bacha komande chumo tako beka nego sina avocado osobwa terendedereme osubeke chuvi ate go degree se ko pain ye ya ga na steam bari ba konya bani go degree start pain with the time that process can go up to 5 years with the time we got degree se pain yo tego jangitari ya enda to abscess stage ya fomo mo ero mo to nyora bimbe bono mo dawo jangitari bana bo no ya very complication mo to ganyo ro bimbiri beta ko nyara mo correct ta ko nyara go tegera yo ko jangitari ko chaka bimbe bo boli mo amoro ngi bimbete bono ye kire complication bono era side so but us as abanyagitari to wadi waisiga any sport kwa no tiria serino walk into clinic ya maino zenyagitari eba dress to buene iba ogotiga echikoba baka complication stage to akole ko rusiri ubuno burere bwa cavities next bono to burere bwa bleeding gums yes burere amanto bakonyoro motakoli musi akoli toke oramanyinga usao tu ramatesa oramanyinga bandi bako complain bako brush bosiga yani bako sibi bosiri mambia jago tu ramatesa nyona manyinga porwero boko chak na baro slowly it can take many years umonda kolia ndagera tayo brush it accumulates you know when ekaro kolia ndagera tayo brush we you can brush again tayo brush we because mama mucho ko begeri ndena kimo brush yes ekaro monda tayo brush bocha wanya wakumreti akamo Oligen to kena wanya wa takes long time wa kumuleti bwa fomo to nga tata tata is a hard stuff it found as a minor between the teeth and the gums boku wa terera around the chinjai vorain boku wa terera ga boku wa terera mo pa no brush bulko tata it stays there bwa with time yoko chiko brush kama chanika ba kamo gago tiga gendoro sorry gago tiga gendoro mondo chaka guru manyinga this tata onye terusiri the right time ya come kia maina ba week mondo kanyora uchukuli ndagira complain ni no ya konyega because yake tata yarire tegam ya cold tegam ya ikire inside what we call the alveolar bone yani you want to go to maino you get in the communication that are very stable after the gums they carry the alveolar bone ya cause infection ya cause infection the bone becomes weak ya very weak it is in the process in between the bleeding ya koro Gego that stage no rikonyegera they create stage of a periodontal stage of which one is in Africa most of abantu mucho bara complain njeri no ya neria we so the moment asumo umategera rekwaro lenga kwa nutria manyinga korumon walk into the clinic to observe toro muchano kyoro anyeni early stages gingivitis we treat before tareka periodontitis ikira maina ko baro oka ngonyarikanira umuntu watere buna amaninga kuri gusase kigamwe kiga lakini ngonyarikanira umuntu onde kwanyora tari kuri maninga lakini kwanyora gums cyo konyora kibinde tepo cycle nabago atari kunyara go brush na brush go tari kuri maninga lakini kibinde ina condition ya gingivitis of which ko chabo ko so ase gums ko ase ro cause infection umuntu bimba ko chabo ro go bimba bogo bimba ka yani kigam chiko bimba ka chama chotwa maina a condition to go na gingival herpes yani chininti chiwatwala infection chiko bimba ita to twa maina bono monta bwana to chinyagitari chisibi rasi mu chabo rusu singe tabuna bogo cause denema yo pale gingivitis yani aro su chininti chirichiwo chinacho chira nani we chira ne kawaida ya ngurere bonde oborwere bonde bono mboli bwa urumeme etoromando natural abantu ba brush amaino nayo mo ralira pa boli kwa leo sivyo basibinde njogo tumia sivyo brush
We have a special tongue brush of which the tongue brush is meant specifically to brush or meme. One karuwa jire supermarket so jire duka ko brush ya maino genda bodi nga brush yo meme ngaji. Why we is circulate around why chafta wa brush ya mano wa cold brush no meme. But you go meme wa kumre tanyo brush ya mano wa go meme gerinka ko abusa sitting or the bedroom. Civil brush manokora brush remember ya after what brush remember cold to me mouthwash rinse then when you are na amonu or go musafi bone karwa digiro mocha bwa terera maino or remember o dire wa kosi marwaire aina te yu mwancho matagalio o mondago tuara o wele go monumbrabo o sumo bali lakini ya imono mano marwaire ayo Munda ukora manya nabwa to mulumora ko so mulungu bali. Ngote ko ikando. Mono marwira yo akoria abana. Akororekana yani mono akororekana sabana bali under 10. Under 5 sumono. Under 10 to under 5. Under 5 baru mono. Batagere ko mario. Okonyora umwana mundu yo moke akorera. Akokomra utikugento umuntu alutuna ko gonga akorera sengenjo umuntu orumero painful. Paisa wasama oga kin yo so muibuli wasama di mana samiro ligeri konyole toro ormero ropse dosoro bali awangi na bande ne bamanye degende kyo kitayigento na te bakerekegen in medical they say we treat na nda wangi na bande baron kurwali bali pa kurwali street kenyeji bono amarwira ida mabesana na takere abana bade to baligere to ba advice ya wangi na kiba kurwali kinyitari na no nyaba wadi ba swiki yenyechi ba wadi ba tiga abana ba uchana Ezeri no teri abana boka banta bali nyanko nyorole mbagwate omuchando boro meme konyorole bashakire gutwara samso so se bituna soro meme. Exactly. Na banta bali na barba karwa tire the medical do la chagra kotan. Kera mudo ne atire komande choro mo wa akorosibia ko ta kwanya wa tire map. Unga ta chire akori ke to ego yo chuvi no korase singi jada lo sibia lakini we have to korna aki that's a fungal infection. So that fungal infection it's treatable when you wari tore through and fungus to mwana ne chi drop ya jaba tonyeria usama rio ga kondonywa then ya bobena yeah Dr. Singi chebiro ndaite ase murobiro trako ragaiga irinde chingakchino ndo twerera mange bochi bosio bochi gotumanyana kitogwenta gusibia maindaito nakiyito gwente ko korere kwene ke unantu gochi kunyago tware mechandega iyo usama ko usama rore muno ase amatukabo sio ndaite trako ragaiga tumago chia kogendera goseni wa mange Mwanchi umurigeri yako kwa ngoko bakirambia mwana sogendere tego tugwate mna kwa gure twabere toko senwa igoro yogo chenu bumu nwa ko twaga cyane tumurobiri ko ikabona na twekiro mario korende asiri twere rero ngo twancire tokorere gakorende ikegocha nduche kogendera goseni wa amange muno tkomanywa na kitobente gosibia umuntu uyo iga nari tore tando kro asamurere iga wikachinga kichinda sumurobiri ko komeni ku yani ko koretwa sori na nche Evelyn Osera Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. This is Amasege? Yes. Okay, thank you very much. Thank you. Na ile Prince wa school kwa mwaka 2013 mpaka vono ila. Nenda